archik kwanke linale tentok shbanunkil sashkawa li railal yok chinumek salikateramit chiru shamanil li rail kutang chalen salikutang domingo o toksali domingo kaplahush peli o abril naruk nanko el kahwi salikateramit reshlokbal li katsakaem kaban malakreshik salipan lebal ahelru naktokanak salikochoch tishonalil naruk nanko shik tishlokbal katsakaem haan sakai onal re ekla tok sakai onal re eku kui ahelru el sabe tentok nakuna kui lipoyanam re lihun kapal chik Spanunkil taklak hingga naruk te shiklikok alchirish ahela kuiru lisabesink I naktoshik ho nakto sukirchak salikochoch lishmak ail libek tohyok chalen sakai onal re eku tohkai onal re ekla re likutan hunchik chok resh rambal yahel coronavirus ahel rut kabere silinale kanahat salakochoch. Un mensaje de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala y de este canal.